supporters and so one more time yera Dr. Afriyie Akoto Afriyie kaneswafo a na ohwe kuaye ho nsam so no one more NPP atan ye kese won kran ha kofa ne nomination form ni nyina ya da na dipefe se niema toto na kwan mu dia obehwe so obetu frank ade ama NPP de koso Adom TV edeba Eniti wa mu ni se mi jina Dr. Nemada Ghana Akuafo ase na mada delegates na se na mada Ghana fo nyina se ndan fo nyina so ase wo mo ko mu bo mu etwa twesika aba beto form ama no no wo mu si wo mu hye ni nkran na wo ma chen so wo mu ta na ti enti on ba mbejina no ntu frank ama osuno abusia no na yentimi break 8 2024 December elections enti yeda wo ase na nkoso if you had there ni say ye call campaign office near the forms na akwa share Dr. Akoto Ninsa na de onu so beka wo no ye nyina ya sumu a haide be say da mo ase ehemfa fo le keka mo bo mutua sa Ghana Akuafo ne ndanfo na party delegates na aka mo abom ana wo mo etwetwa say o mo to form ama Dr. Afriyie Akoto as a sign so o mo show no support na o mo de ahye ne be incline so onjina na mo tanechi pa ne campaign message o kita no gidi say ade ebeboa na ma wa be akandini ama NPP amanyoko Dr. Afriyie Akoto campaign message o kra no etiawa say Ghana Akuafo eye dwumadene na wodi wo mudi na o mo so di ni